chipai vek ule van doi thak takin Bethel Ministry ten pathian rong kan bol na poimo tak mai kan YouTube channel chu apani ngodin ti che sak kan nia poi kan te hlea FIR te kan thelu ta kan police department lamin an thei top min so pui nu pon siam thale thei ni in an khelova kan channel pakhat jok hi zan kha thil thua video zong zong ti che sak vek kan nia a zan zonin kan channel pakhat pathian thu cha soi kan da chu big thin na hi ti top sak kan ni le a tunai tong tak chuan hek sak kan ni ve ve a kan channel pani hi a cheta a pathian in pon ro pui tak tak kan bo howata na karon da chu thin ami ten he na lalpa ti dam na ro pui tak tak te pathian thu cha soi sermon ngai thak tura karon da thin te Bible study karon da chu thin zong zong kha tu na chuan mu tur om lova ti chiat sak ti bo sak kan ni ta vek maya ni ma sela tunang laya chuan crusade mo camping mo rong bol na neya pen chu arem box hi lova he YouTube hi rong bol na poimo tak ani ti kan kheda wangin Bethel Ministry Mizoram ti thawin channel thar kan siam le a chu su milong me chu saka milong subscribe saka mi tam zokin malsom na anlo chan thein turatan milo share saka milo creative turin kan som chewa he channel thara hian video milo ti che sakto kan la yang ang pathian impon ro pui tak tak te pathian thu cha te kan ngai kha kan mu ho tur kha a theng ang ron da chole kan tu manga chu mai po ni lovin so ni pianga pathian thu cha soi karon da chu thin Bible study po kha tun chok ni tang po hian he channel a hian ron da chole kan tum do na ni pathian la ram alo zau zel nan thanem milo ngai puya milo tong trai pui turin kan som vek cheu ni